Ikaze mu gukurikira ikiganiro The Talk Show hano kuri The Chain TV. Tubagezaho inkuru ibiri gutrendinga cyane ku social media ndetse no kunyamakuru bitandukanye byo ku isi yose. Iki ni ikiganiro ukurikira ngenda nkwereka ibyiza bitatse u Rwanda. Inkuru y'imbogo yitwa Donald Trump ni iri gutrendinga ku binyamakuru bitandukanye ndetse no ku social media atandukanye. Nyita Mr Chain, ikaze kuri The Chain TV. Byagenze bite kugira ngo imbogo yitwa Donald Trump? Niki cyabaye kugira ngo imbogo video yayo ikomeze gutrendinga ku isi yose? Muri iyi nkuru wakwibaza ukuntu imbogo yiswe Donald Trump ndetse ukanibaza n'icyabaye kugira ngo iyi video yayo itrendinge cyane ku isi yose ndetse ikomeze no kuvugwa mu binyamakuru byinshi bitandukanye ku isi. Mu bihugu byo muri Aziya nka Bangladesh ndetse n'Ubuhinde ni ibihugu bifata imbogo nk'itungo ryorerwa mu rugo kukuntu borora inka cyangwa ihene. Rero mu minsi yatambutse Imana yagize ikibitunzi toroshi umwe mu borozi b'imbogo muri kino gihugu cya Bangladesh, ubwo hagiye hanze video y'imbogo yiwe abantu bakayisamira hejuru ndetse n'ibinyamakuru bikomeye ku isi birimo za CNN, Reuters, za BBC bigasamira hejuru inkuru bivuga yuko imbogo y'uyu mugabo isa neza na Trump. Ku mbuga nkoranyambaga bahise batangira kwitazira akazina ka Donald Trump. Nyiramaze kubona yuko imbogo yiwe yabaye icyamamare ku isi yose, nawe yahise afata umwanzuro wo gukomeza kuyitaho ndetse atangira kwimakiya, ayisokoza ndetse anayogosha muri style y'ukuntu Perezida zunze ubumwe za Amerika Donald Trump abikoramo. Uko yakomeje kuyirimbisha ashaka kugira ngo ikomite isa na Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika, nayo niko yakomeje gusa na Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika, maze bikomeza gukurura abantu benshi kwikunda ndetse no kwitangarira. Kuwa gatatu ushize ubwo abisilamu basibukaga mu kisibo cya Ramazani, nyirayo yagize cyayigira inama yo kwigurisha kugira ngo yikenuze, nkuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Yarayifashe ayitwara ku isoko ndetse biranamuhira, abona n'umuntu yigura amuha amafaranga. Ariko uwayiguze byarangiye bitamuhiriye kuko guverinoma ya Bangladesh yaje gufata icyemezo yuko iyi mbogo itagomba kugurishwa ngo ibagwe, ahubwo bayifata nk'imutungo kamere Imana ibahaye, barayifata bayitwara muri zoo kugira ngo abantu bazajya kwisura ndetse batange n'amafaranga. Ngayo nguko kuko imbogo yarokotse, yirokowe nuko yabaye icyamamare ku isi hose. Turabashimiye kuri kino kiganiro, nakagaruka.